Naimbag nga aldaw yung maninan kakabsat ko nga inurat. Siyempre, siya kumanday to. Yun tayo ti kabsat yung nga mas napon na ti urat. O, dagay di kakabsat tayo ditang masaksaktan tunggal banggitik ti kabsat nga inurat. Ay nakakabsat ko hang kayo masaksaktan. Sa bali lang gamin ti pangipapanan nyo. Dagay ta ibagbaka kabsat nga inurat. Ay han kayo unay nga agong ungot. Ano kayo alis to nga lumakay kin bumakit. Kas makita yung nga rodan kakabsat ko nga inurat nga madama kami nga aga kas ti irik nga nangisit. Ay nakabsat ng misngisit mo tanday ti inbilag mi nga iriken iso nga akasum min baka matudwan kat mas lalo nga ngumisit. Kas makita yung mo't makasangsangit day ti panawon iso nga ay nakatakasan tayo. Tanarigatin mas to nangisngisit di tayo suksok mon nga singit. Uray la dumadakkel ti masal ko tita ti pinagguyguyod kun kabsat ko nga inurat nga mabalbalin lata tan mabal nga pangmanso dagit takyag kin gurgurong ko. Binanak banatan mi nga rodon kini Maritesin tanay umayin ti tudon kabsat ko nga inurat. No kayat mo taagbiag kabsat ko nga inurat kat anos-anos lang addan tulata. Dito'y probinsya mi awantihan mi nga kaya no kaya ni Mr. kaya ni Mrs. nga kunada po. Feeling mo tayo ti kabsat nyo kaslawa dati Mr. na niya. Ay, napagbigyan daklat tata, baka na mamanso kayo, dagiti nga dadakkel ti gurgurong kitaktakyag ko, ay, kunahakon kat, iso nga handak unay nga ibabas si tata makita yo. Joke lang, anya, kidi dagiti nga kabsat ko nga inuratan, uray ibasdak nga ibas ay naket, lab na lab kay lata kakabsat ko nga inuratan nya, kidi, kung saan kayo masaya, masaya na rin ako. Kasdi lang na itakabsat ko nga inurat. Yahoo, yahoo! Malmalpas kami nga agakas kini Marites number 3. Ay nakat, mission accomplished for today kami success nga ko nada. Okay, pasimple pa lang dahi ti kabsat yung taado ti lumabas. Ay nakat narigat ang tabaka. Katawaan na dahi ti kabsat yung nyaki din. Mabalin lang. Aray katawaan da. Ti importante ay nakat han nga mabasa day ti irik mi tanay nagisit nga kuna kung kasingisit dagiti isok-sok yung nga singitin. Basta tay kuna kung kakabsat ko nga inurathan kayo unay nga agong ungot ba?